Durante fulan tolo, bebê hamutuk riung ida tu sualu nenulo resen rua moris Hospital Nasional Guido Valadares. No husi número ne, bebê naing hitunulo resen tolo mati he inan knotak molok partu. Chefe Departamento Unidade Maternidade Hospital Nasional Guido Valadares relata husi fulan abril to junho tinane Hospital Nasional Guido Valadares resiste bebê nebe moris iha Unidade Maternidade hamutuk rihunida atu sualo nenulo resin rua komposto husi bebê mane rihunida sanulo resin 5 no feto atu sia rua nulo resin rua husi número ne bebê hamutuk hitunulo resin tolu makmati iha inan knotak molok partu. Di fulan tolu ni larang husi abril to junho total bebê nebe maka moris hamutuk riung ida atus balu nenolu resin rua husi ida ne total mani hamutuk riung ida sanulu resin 5 no feto atusia ruanolu resin ida no total kaduak durante fulan tolu hamutuk tolu hitunolu resin tolu husi ida ne ita hetang mortalidade bebê o porsentu 4 ini angka karik ita hetang iha fulan tolu ne larang hamutuk hitunolu resin tolu. Chefe Departamento Unidade Maternidade Nemons explica causa husi bebê nebe antes moris mateona iha inan knotak tambah inan sira iha infecção sofre hipertensão no diabetes. Causa mate ne cara vasi inan no infecção o eclâmpsia inan sira ho moras asa hipertiroidismo diabetes sira ne maka provoka jadi bebê sirne mate inan kapmular. Enquanto husi fulan abril to junho ne bebê na inida partu tia makmate fali tambah hetan aspiração mecônio nebe dificulta bebê dadais Dilma Suzeti GMN